Akaulo be IPRG ai tapase tunga kware ate kerine sabu iboy kino chalo la gule ete la tapar kotem kapiri Kongora district kanu ai tutub mi somba ikina abu itungene no kere kilenge la tinge sa suti bala re kilenge lo longa iseke ki konyo bo kero jala kine kilenga kai o balasa konya tamango de kilengo na moya bungo da okotonge da sibita kan bali duelu polu tiso amato sakron konya mamunga bo ajene bi kokuni konyo budonga apai kidanga lo patamango binga ber lo pe kilengi lo bunga nge kileng tono reke seda apotu keso reke so temas be mamsi jene kilengi ngun konya rai ngai te tungene ne kerito ni na doli o malai ne ker mamunga bo woro karai da papa ke ngona ana pana bongo tera ngai duwe noi dodo iwanyu ni duwe lulu kilate duwe be lulu ate duwe bere idopati lulu kin idongalo e doto do na polo ni na mamudi bore jenda do lu didi kalu le si lala ate do kwani ipotesi lu ipolo ko kwana akere mamji jen ba ibe toroda te bote do ay nga du che nga do la para sa are na uni kina bubobo e dan mo ba para sa uni abu Apolone Cholong Benson e Kolu lo atekerna irara ki meritok ne sabale be e jatata teker kech no tupito no kanu e ipone tungalu e omita ichudak kwape nat egelti le koroi ay tachi tigin lukumina kwatare ka achaka kino idas itomonari Eleru Michael iko kwenye atekeriana nisilolo e kamo tayna ni kware sani kanyuni lo kware ilo fitay ngai duwe e tungana ni dokita la nyartay e karaje mus do bo pedo apedo ray kamunu ne sichiti akani okina tekeri apoto boy plus asotay ay to pe kisili otomo kisili ko silo atekere balabe dio tungana ni kamuno isioli inachike e jaite pesene nesi e koroi kidi lukumbina kaisa kanyo sotay jay kini dasi e tomon ngini diopi konye do engi chatekere ede mami dio bore so makiti welu apoto ate masibe oyangale garama lo do bidwe dalu mamerailu ingisita idara ilu chamutos akina ikoro yarelu ni nyamateker kide ilukumina kotat dumo poto lemno sera isirgin kono bolemu ne rai ikoro ibobo do chata re kota bocho kino bele tomon ne sa laki ibela nkede isirgin mama twani arara ikoto na itimi lo bo le maro sirgin oboro bela munulu ya basi bo itimo bela ale muni sirgin laki bela ipupo na kirong dobo ba chia kiroto ekungu de nanga ngata ekungu na tilimono na re pala ke roma re kota mokyan ipu kera li musagon ikoto sasa itimilo ebu etata na ekungu ike ka joda ware ara echuditi kokweni erono do ikoto ni mama ni kota lame step ngoni la nyunu be la chunu nesi mama ni kota igira la chuni kokweni konyo bonga la chuno na okale ke sali mo kisikwebe ilo sai tegelelo konye ka jenore be chudi koko boy kino so la chudi koko akai nasena ka o misoi na cheke bobola Apoloni bubu soma aputo akira mu kwangoni otu bose etoji oto asota tegele bobu ponengo pongoni oni do bungoni da ogele ko pael ere twete le o pase ango e pedora bunero reda ne dumune dwe ipoiti boro buno nyami kabo bera le ngo pikita doketa tikatani ngama kapaena ti akoto ba tegele twete konya aroma anwa uni arora igele araiti anyine roma iti akwatakan ilukumi enanga ngata jiengo akalo bado nanga kamune sikele kaidwe konye lo adodi tai lo da sek ashomit senior na wongonet nese achamunitebe ikopuniti ngese chudete ngol kane jai ipawpake aparasha no eboyo ko kabere maido district lele banesi atake lele banu ikamnereng lostemo ne jasidi anyway inakine ngibore kapanya maron ngore inakine ngalomari are jasi disibore kere ni nokinye itonyon yo kware ujona losibolo lotone ikonde ilo ma joda losi igwo ke are igwo kinara yi kware ma ke sidine sibala ikiriata kwa ni ya imiela losinesi mali je kinesi je apudi la dia tukira pese kwa ni lotojo mambore ni swama uni awata ngai chorakin batumunaka
Inye satumuna kaluste tata. Ara opakere chiet itunga luenya mitiboro lwaro koko. Era ile chudete nara mam nesi ibore ni lo sa swamu le anga nesi bore. Lo sinesi kapote bian babu luta angare kai do da sa iboyi ni na iboyi. Kanua TV East, Tolbert Edaiti, Kongora District.